Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengaji melanjutkan di surah Yunus juz 11 halaman 208. Pada sahabat semua disimak dan dipahami supaya tidak kesilapan dan kejanggalan waktu membacanya. Kita akan belajar dengan nada pelan-pelan supaya mudah diikuti bagi pemula ataupun lansia. Jadi kepada sahabat semua ataupun pencinta Al-Quran, yang pertama sekali yang belum subscribe, segera dibantu subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Membaca Iqra. Jadi untuk menghematkan waktu, langsung saja kita mulai membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu ya. Semoga diberkahi dan diberkahi apa yang kita baca, dan semoga apa yang kita baca diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan kita semua membaca Al-Quran. Baik, langsung saja kita membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an auhayna. Kita ulang lagi karena jim tidak panjang dia ya. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza Qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idhnihi. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun. Ilaihi marji'ukum jami'a
وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العظيم.